Ni umumori wa duka cia biacara itanyihire 300 umumori uria urambiririe thaa 5 cia utuku rungu rwa gitiri muhio wa maabitha a borithi. Irafu duka cia indo ngũrani, kinyuiro kia maguta ma ngari, mikawa na wabici cia matatu ni imwe wa duka iria iratunganire na morũrũ ma kĩragita gĩkĩ, onjoria magĩtũngio hathara ya mamirioni ma mbeca. Ũndũ ũyũ ũrambĩrĩirie mathaa-inĩ ma mũthenya thutha wa mũingĩ kwambĩrĩria kuona aruti a wĩra rũhonge rwa reri magĩcora thingo cia duka icio rũri rwa kuonania nĩ cibatiĩ kũmomorwo, ndeto ĩrĩa ĩmenereirio na njĩra nene. Kusema kweli sahi tumetoka corona, kila mtu ana shida zake, kazi hakuna tena, ubomoe uache wafanyikazi. Kama hii kazi iko na wafanyikazi karibu 40 wote wamewacha bila kazi, hawajui mahali wataenda. Compensation hatujui nani atasaidia. Tumebomoa masaa ndio hizo za kafyu, tumeshindwa hata kunyakua vitu zetu, na ni hasara kwa sababu nyama kama hizi hatukuwa tumelipa wenyewe, na wenyewe wanataka kulipwa. Tumechinja kwa wenyewe, wamfahamu za wenyewe, wanangojea pesa. Hizo nyama hata uwezi maliza. Moigete matiraregana na uthii wa na mbere mwena ucio, indi ni mangirahirwo notithi guku makiuga mararĩ na marũa ma kuonania makomborete handũ hau kwa ihinda rĩa mĩaka 30. Tangu nianze kufanya kazi kwa hii Nakuru sijaona mambo kama hii. Ningeomba serikali hii, in fact hata kama kuna project inafanya, kama kuna maendeleo nataka kufanya, maendeleo ni nzuri, lakini hiyo sio njia. County government, national government ituangalie kabisa. That's not the way. That's not the way. Hiyo sio njia kufanya kazi. Saa hii Kenya tunaona ni mambo tofauti sana. Hata kama hii ni mali ya reli, iko notice hapa to release, na tuko na release ya 30 years. Na hatujapewa notice. Tumepigwa na corona, halafu wanakuja wanatutoa usiku na mchana. Mkiangalia ukweli si haki. Wangetupatia notice, sisi ni wa Kenya, inchi bado ni yetu sisi wote. Kuringana na Muktar Golicha, mũrũgamĩrĩri wa kinyuiro kia maguta, ni aratarĩria hathara iria wathiĩte, gũkũ akiuga wĩrutĩri wao wa kũgeria gwĩthaithanĩrĩra maheo ihinda rĩa gũthamia biacara ciao ritinagirĩrĩria umomori ũcio gũthiĩ na mbere. Je, hata wakibomoa leo usiku, hii reli itaanza kupita kesho hapa? Kwa nini hawakutupea muda tutoe vitu zetu, tuende tutafute makazi mahali pengine, tunaenda tujenge, siku tuangukia kutumia siji nguvu zao dictatorship? Tumeumia zaidi. Ukiangalia hapa, iko hapa hoteli juu pale, baka wateja walistuka. So tunashindwa tunaelekea wapi. Amwe aendia a ngari onao maratigirwo haceke kwana no muhaka mangĩrethire kũrĩa megũthamiria ngari ciao. I got a stock of 120 cars here. So I have to look for a place, to hire a place, for a yard, to take them cars from here to that place. It's around 15 kilometers from here. Riu ni maroria thirikari ya county ya ũndũ ũmwe na thirikari nene kumahe mwerekera wa kũrĩa mekurora. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithĩra wa Kĩhara.